Anyang laki din! Ay, agtapos ay intimayaw. So matutudo man ay nanakaw. Wanya ron tatang, tiyempo na matan Inaldaw mo tayo nga, tugtudaw. Siya pa yung naglamag. Wanya ron tatang, ay wan gayam, awan kape, naibusan tatang. Ay saus, sapay ko na ka mapanak ag kapi jay kusina. Malaminak ngamin kahit. Mabit lang tatang, inak ija istor ni Auntie Miling. Kumatak man iti kape ka na asukar, tanaibus mo't laang ti asukar tayo. Agtutudo mo ito nakaw. Ayos lang tatang, adamot butas ko, kan adamot payong ko. Alaman nga raw na nakaw, tanay. Makakapkapiak mo tayo. Oray siyak nga rod tatang, itay pa'y ako nakagkapiak, kabayatan ti panagsursurat ko iti drama nga anya lakit din, awan mo't gayam kape. Ingka nga raw dahil. Yanos mo na nakaw. Siya ka unti agpaborak iti dano mapagkapita. Ay naapaw! Kura lagi din no sino tinakapayong siga magayam doon na. Anya? Una yan. Naimbaglangan da saan ka na ibaday. Kung ano tamtax, unoong magnayaw. Oho, nalabas ka ba't nagsasao manong Freddy? Ngay, ipod no may. Sana yan. Nulabsag tagsaw kas lakakampusaw. Unay mo tay takas laoong nga ibagbagamon, tamtaks kas kada kampuso. Ay kano di mo kaya tamawagan iti uong. Wino tamtax kas kada kampuso. Ake, super kalan na ngayon. Super kalan. Anya? Kita manggamin na talaga. Kas kalagasaw. May mati super kalan. Ano medyo sosyal mo ita. Nalabas ka mo't nagsasao? So manipod ina. Saan na doon na tiyawag ko kingga. Super kalan. Ay na nagganas diyo. Agpayong-payong kanto may. Kas kala oo nga pumanag na. Inton ko na danang pidok kingka. Sana kay imbasibas. Ang laki day. Apay gay na. Nakadkadlaw nga adaka apa ma. Nakunas mo't ay tamuging mo. Ay, maruruda ka talaga iti dadya manong Freddy. Kunamlan ni so agwapo. Day, apayan ni Freddy. Anyat inharamid na kan ka. Nasabat ko itay pa umayak dito istoryo ante. Nakita na lang ang nakapayong ibaga na mo tan akaslakan no magmag na nga oong. Anya, ay naguyaw mo tan dadya lalaki. Kan saan lang aday tati imbaga na ante. Imbaga na pa'y akaslakan no tamtaks kan kampuso. Nagalas mo tan nga aramid nan. Agasaman, nakuna na pa'y kanyak. Amanipod ka no ita, kat super kalan ka nun, ti awag na kanyak. Ay, naguyawan. Naimbag kumamot ano, awan pa kais-istoryaan na. Ha? Anyat kahit yung asawan, Auntie Miling. Support ni Freddy, Dona. Anya? Ni Manong Freddy? Support? Shh! Wan, support na jay. Saan anak ko, gate? Ay, ukis ti saba. Nakauy-uyaw ngam support mo't gaya. Tatang, adaman sa lutsoda. Anya day ta anak ka aw. Pudno ka di tinadamag ko, asupot ka no day Jeffrey. Anya? Apya ka sa tisaludsod mo anak ka aw? Kasanamad gawin, nakauy-uyaw tatang. Ha? Nasabat ko itay, imbaga nakitin akaslakan no oong abagmag na iti kalsada, gaputa nakapayong ak tatudukot nga ron, tamtaks kunanapay kas kada kamposo. Anya? Ay oo na yan na Freddy na jay. Naguyaw mo tin tilukaw. Ay, way na nakaw. Pudnaw asupot na jay. Saan anak kugay, tamabutang agpakugit iday. Timaray. Tiawanan bain, naglaing nga aguyaw, ngam isumat gayam ti adapak ka istoryaan na. Ay, way na nakaw. Pudno na ita. Ibaga na pa'y, amanipod ka no ita, kat super kalan ti awag na kanyakon. Anya? Ay, nagalasay. Ay, oo na yan na Freddy. Naguyaw mo tin tilukaw. Mala, bayam lata na nakaw. Ura ibagbaga na super kalan, kas kada tamtaks, kang kampuso, uong, wino niya pwede ta, bayam tawan mo, mapukaw kang ka anak kaw. Tatang. Uray nagbatit ka, napintas ka, nanakam, kang kiyaw.
Anya laki day. Wen, Aida. Isukano ti imbaga na kinido na di na minsan nga aldaw. Ay unay ni Freddy. Tabagbagak tuman, ante. Ay wen, bagbaga am ti asawam. Tasan anasayat, dahil dyan na pa na imbaga kinido na. Agasam man, tanaibaga na pa'y kano, super kalan. Super kalan? Katuan, kan saan lang nga ta. Malaksid ana ibaga na, super kalan kano, ti iyawag na kinido na. Imbaga na kanumot laeng, akas lauong, kas kadatamtaks, kan kampuso. Anya? Kasla kanuuong amagmag na, gaputa na kapayong ngamen, idinagranada di ta kalsada. Mangibabain a Freddy. Anya laangon nga iti bagbagan ni Donna. Kat kastaw na'y arorod na ah. Sigurado nga inpulong na kinitatang na ah. Nakababain lakit di kini amana. Si Kamat Freddy, apayan niya't inbagam ngamin kini Donna aya. Ha? Imbaga man nga. Adaya mo din baga kingwana. Nita, agin didi ka manin nga awan amom. Ah, teka din na ibaga kingwana. Kasla uwaw. Kasla super kalan. Kapoy ti kinabati na. Anya? Nagbati to mga may. Nimbagi di atawan mang pirok kingwana. No kasi magmag na di kalsada. Ay na, apo, nakauy-uyaw ka Freddy. Super kalan kunkunam ngam si kangay kuma. Supot ka lagarudan. Super liit pay. Anya! Hoy, ay da. Diyak ka day tang ibagbagam. Oh. Ni, pudno mati ibagbagak saan aya? Masair matlagayam tiriknam. Marangrang tila pa ako kinggaw. Pangasim man ta nga kita tibagbagam. Supo nga. Sumaratan ka. Sardengan tarupam. Uyawam a super kalan. Si kangay kuma. Supot lagarudan. Super liit pay laeng. Anya lakit din. Anya. Ay na, mataya lagi dito. Lagnanang. Ha, taapay ngay anak ko. Ibagampay mo't ang umuna, tapno agkatawa ta adwa. Nangag ko kami di saritaan da Freddy nga gasawa. Itay. Ha, Diyak mo no kasano nga ibagatin ang ko nanang. anya ngamin aya tinagsaritaan daan ang ngag mo anak ko. Ungong tan ni Aida nila kay na. Gapoy ti parang uyaw ni Freddy ganito na nagbatit ka no. Kasla o. Kasla tamtaks. Kan kasla kano super kalan. Kan kampuso amarit tayak na. Kat, anya nga di sungbat ni Freddy. Ay na nakaungit anana. Ang idimbaga ni Aida. Akon di uyaw a super kalan ni Dona. Nga misong nga uyaw. Kat supot lang arudan. Super lit pay. Anya, imbaga ni Aida na itaki nila kay na. Wala na ngay napaw. Nangag di talwa payag ko kung nagtumag. Ay, makakatawak man. Una yun ta super liit. Sumpot lang arudan. Super liit pay. Ay, anya laki din. Ibagam tuman na itaki ni Dona. Tapno adamot isong bat na kini Freddy. No kasdi nga ibagbaga na kan kwa na super kalan. Nauyaw to mga may. Amom friend, saan na kamas daw iti dayta nga imbagam? Ta dinamag ko ni tatang may papaniti dayta. Hos? Wan, iso nga mo kasupot na Jeff Freddy. Saan maggayam anak ko, giti loko? I want friendship. Naka-helmet pa lang ti mabagbagi na. Naka-helmet pa'y lagayam, sakit na kauyaw. Wan, kasla sa ako si ka. Kinamom, nangag ko ano ko na ni bakit na. Supot lang arudan. Super late pa lang ka no. Anya, supot? Sakit, super liit? Anya laangan nga iti tsuraan nan. Ay na kami suot Nagalas Nimbaglangan at aman anusan ni Aida. Ay nako, ma-feel niya kaya? Ay, adamot lang, ti maibagak no bilang tamasabat ko ti loko. Ay wun Ibagang mangking kuwana no anya mo ti makunkunana. Nakauyaw. Nga miso mo ti nakakatkatawa. Laklakayan.
Ngam, naka-helmet pa lang, di mabagbagi na. Ay, anya laki din. Sika magayam super kalan. Pasalsali ka dito'y dalan. Ang mga numabad, dekanda ka dagiti tatawang magnaw. Pag ikaw. Makauyaw ka mat. Super liit. Anya? Super ling. Ay bagbagam may. Super uaw. Super tamtax. Kan super gasol. Kampusaw, maditaya na. Nauyaw ka mata. Ay, kunam siguro no saan ko nga masupot ka niya. Anya? Supot lang nga rodan, nagbatit pa, super liit. Papananangay, anya itsuraan na ngay. Anya? Hoy, asino tinakaibaga na itaking kamay? Apay, adangal mo? Nitatang ko, tinakaibaga kanyak, asupot ka. Ngam tinakaibaga kanyak, super liit, kat secret. Bastos ni tatang mo ha, agsisiray. Kanya man magustuhan na dapat nagsasawam si Kaduna. Saan mo magustuhan timbagak ko nam? Ngam day tangay nga ta pa nagsasaom kanyak, magustuak nga tamat. Ha? Naglain ka nga guyaw, ngam supot ka mat gayam. Supot lang nga rodan, sakit nagbasit pa'y, super liit, anya lakit din. Anya? Imbagam ka ni Freddy, asupot kan super late anak ka. Imbaga ako na tatang. Awan baby ang ko na makaungot kanyak. Ay, sa bagay mo't kidya. Naglaing tuman nga nga guyaw. Nagadong ay berberngas na kanyak. Di imbagak mat, asupot lang nga rodan, super late pa lang. Nagdak ka lang na lalaki, ngam support mo ti salbag. Unada pa'y nga rod, alaklakayan ka no. Ngam naka-helmet pa lang, ti mabagbagi na. Agasam man. Oo, na yan ta naka-helmet, anak ka. Saan kumama ngay baga na kita kingkwana, no saan nakasya ta ramid na. Nakauyaw ti lukaw. No saan nakasardangan day jay? Saan ko matasardangan ko naktumat? Ure kastoyak ang nagbatitak ako na ti kaadwan. Ngam amok ti lumaban tatang. Ha? Ure nagbatitak. Ngam ado ti mar aramidak asaan akabaulan nga aramidan dagiti nagtatayag. Anya lakit din agasat iti biyag. Apay, si Kaira, nalabas mo tinti pa nang ibabay mo kanyang asawa ma. Ha? Panangibabayin man nga ibagbagam. Kaano ka pa nga imbabay na ya? Masigurado kasi katin nang ibaga ni Duna suputak. Unay mo dato eh. Ha? Kasano ko mga ibagakin ni Dona supot ka? Anya ayat imbaganakin ka? Ibagbaga na mo tinasupot lang arulang. Super late pa ilang. Kanaw! Oh? Unay mo da. Katapay ang makaungot ka? Kinapay nga agsakit tinakin mo? Katpudno mat sana ya? No, nga. Amom si Kaira, awan sir-sirbi mga asawa. Di na pa isaki mga asawa, masalbag ka. Aday ta, no saan ka kumaan na uyaw? Saan da kumamot nga ibagaday takin ka? Maawatam? Unay mo da ito eh. Ususaram lang arulan na pa mo pala waragawang may. Makapalak, supot lagarudan. Ito. Super liit pa ilaang una yun. Nakahilmit ko naman. Tapno amumot anya Freddy. An-anusan kalaang, salbag ka. Ano, san? Nung madam mga ususaram, nakangakamay. Oh, nasaya at nasabat ka, manong Freds. Ha? Apay aya, nga ibagam. No, insulto na lang, nasasayat pa no panawan na ka. Saan mat? Si kakit di mat. Si kalang arodan tinaglay nga guyaw ya. Anya? Adamat gayam ti free ako, get ija barangay Hulinton Begat. Mapan ka Hoy, amom do na, no saan ka babahay, itay pa ikit binakayang kan, oh. Oy, ibagbagak lang ti pudno No si kati aguyaw, ayos laang. Ngam no si kati baga na supot, kasta una epungtot mo. Ay, unfair mo ta. Sardingan nak ko na nay. Patsenak, manong Freddy. Tapno saan da nga ibagbaga alaklakayan kan, ngam naka-helmet pa'y laang day ta mabagbagay. Nita, ikarakaro na to. Katpud no man! Apaw. Ngam sa bagay, iso siguro, ta di mo kahit nga ipekat day ta helmet mo, tapno safety ka na, yun tunggal ada LTO. Hoy, ba't titay? Apay, siga babae, di ka sumarsardang. Ay, saan ka sardangan kung naktumad? Ura ibaga makaslak nga, uong,
wano super kalan, wano kampuso ama dititayok na, awan bibiyang ko. Basta sika, ingkan agpakugit, tapno maikat dayta helmet na. Dayta ulom dita akin nga to, tirumbang nga helmet, saan aday ta akin baba, maawatam. Apay, ipakasikura maya. Kamasi ka gusto sa. Apay nga da ka dito'y balay. Kunak man nun napan ka ijay barangay hall. Apay, anya rami ito yung barangay hulong ay mo. At dati free ako git itangal daw ijay. Saan ka di? Anya, ay may saka mo ay da. Ako na talaga ti panangisaki mo kanya nga asawam. Pakaibabay na kaamin na rumrumor ditang iwa mo. Ano mo dato eh? Kasano kumapa ka ibabay ng tikat pudno mo ti ibagbagak. Kaya puno ang masama na saya ti bagbagaman ko. No, wanti na saya ngay bagam na saya at pinupanawan na kaun. Agsina tapay kidi na. Urewan mo sa remon no isaw. Ay una, kay kahit ko pa'y ano ko na mga agsina ta. Asin no kumati nga agan anos itikaskin ka. Supot lagaruden, super liit pa'y laeng. Laklakayan anak kahilmit pa'y laeng ti mabagbagi na, salbag. Ay, nay, daya. Ano na yan? Dayta ngamin, naglaing ka nga aguyaw. Ngam no si Kati pasublianda, kasta unay arurod mo. Marurod ka tapudno, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.